U Rwanda rwongeye kuvuga mu nama ya Loni aho bavugaga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongera kugaruka ku mutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho Ambasaderi Martin Ngoga yongeye kuvuga ijambo rikomeye cyane nkuko tugiye kurigarukaho ryose uko ryakabaye turisemura mu rurimi rw'ikinyarwanda aho yagarutse ku masezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagombaga gusinyirwa i Washington DC ariko yari yaremanyijweho n'imande zombi asaba ko akanama ka Loni katagomba kwivanga mu byagezweho ahubwo bigakomeza bikagera ku rwego bigomba kugeraho no kuvuga ngo imande zombi zigashyiraho umukono. Reka tubagezeho iri jambo ryose uko ryakabaye. Thank you for giving me the floor, Mr. President. Allow me to begin by congratulating you. Murakoze ku mu mwanya nyakubahwa Perezida. Mbanje kubashimira ku buyobozi mufite muri uku kwezi mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye. Ndashimira kandi intumwa idasanzwe kuri raporo yatangaje kubibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'amajyepfo y'ibiyaga bigari ndetse n'intumwa zose zavuze mbere yanjye. Ndashaka gushimira umunyamabanga mukuru hamwe n'intumwa idasanzwe kuba barasobanuye neza guhera mu gika cya 14 kugeza ku cya 21 cya raporo uko ibiganiro bya diplomasi bigamije gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje. Ndashaka gusubira ku gika cya 14 cy'iyo raporo kivuga ko mu kwezi kwa Werurwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije igikorwa cyo korohereza umuti wa politike ku makimbirane ari hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'igihugu cya Qatar. Ibyo biganiro byasoreje ku isinywa ry'amasezerano y'amahoro ku itariki ya 27 Kamena i Washington DC hagati y'aba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Kongo n'u Rwanda. Ayo masezerano yubakiye ku itangazo ry'amahame rusange yasinywe n'abaminisitiri kuwa 25 Mata hamwe n'icyo bise CONOPS. Igishushanyo cy'imikorere ihuriweho yo guhashya umutwe wa FDL no guhuza ibikorwa byo gukura ingabo ziri mu mirwano byose byateguwe mu rwego rw'umushinga wa Angola Rwanda mu kwakira 2024. Impande zombi zemeye guhagarika imirwano kubahana mu by'ubusugire n'ubumwe bw'imipaka y'ibihugu byombi, guhagarika gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, gukura no gusesa imitwe itari ya leta no gutanga inzira y'ubwiyunge binyuze mu buryo bw'amahoro, gusubiza impunzi n'abimuwe mu gihugu ndetse no gushyiraho uburyo buhurije hamwe bwo gukorana mu by'umutekano n'inama ihuriweho igenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ayo masezerano kandi yasabye impande zombi gukomeza gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inama y'umutekano by'ibihumbi 2773. Nyakubahwa Perezida, nanditse iyi nteruro mu buryo burambuye kugira ngo inama y'umutekano ibashe kumenya neza uko ibihugu byacu byombi byemeranyije gukemura ibibazo biduhuza, bityo ibikorwa by'inama bihuzwe n'intambwe iri guterwa. Hari igihe mbona amakuru ahari atuzuye ku byo tugeraho i Washington cyangwa hakabaho kutajya mu myumvire, kandi nasabye uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuzajya abwira inama aho ibintu bigeze kugira ngo ibikorwa by'inama n'ibiganiro biri kuba bihuzwe. Ibyo nibyo bizatuma inama ishyigikira byuzuye inzira yo gukemura ikibazo. Twarumvikanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda uko tuzabigenza mu gukemura amakimbirane, kandi dusaba inama kudutera inkunga muri urwo rugendo. U Rwanda ruzashyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje muri ayo masezerano ya Washington, kandi ruzakomeza gushyigikira ibiganiro bya Doha.
u Rwanda rwongeye kugaragaza ko rwiyemeje byuzuye amasezerano y'amahoro ya Washington ndetse n'itangazo ry'amahame rusange ryakorewe ku bufasha bwa leta ya Qatar. Ibyo byombi bikaba intambwe ikomeye igana ku mahoro arambye n'ubwiyunge mu karere kacu. Dusaba inama y'umutekano n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga gushyigikira ibi bikorwa biyobowe n'Abanyafurika bifashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar, kuko bikomeza kubaka ku ishingiro ry'amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubufatanye, ibiganiro, kubahana no gushyira imbere inzira y'akarere. Icyo nshaka kugaragaza abanyamuryango b'inama nuko hari amasezerano hagati y'ibihugu byacu byombi twakoze mu bushake bwacu nk'ibihugu byigenga, dufashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukomeje kudufasha. Dukeneye inkunga yanyu kandi dukeneye ko mutwemerera gushyira mu bikorwa ayo masezerano nk'uko yateguwe, mudashatse kwivanga mu byo mushobora cyangwa ibyo kuyagoreka cyangwa kuyayobya. Hari rero akamaro gakomeye ko guhuza ibikorwa. Mu gusoza, ndashimira uburyo raporo yagaragaje ikibazo cy'urwango ruvugwa mu magambo, hate speech, ku kibazo cy'impunzi. Si ikibazo cy'amabuye y'agaciro nk'uko bamwe babivuga, ahubwo ni ikibazo cy'akarengane gakomeye n'iterabwoba ku gihugu cy'u Rwanda, kishingiye ku mugambi wo gukora jenoside, kandi uwo mugambi wasanzweho mu mateka yabo. Hari ikibazo cy'abaturage bamaze imyaka 28 mu nkambi z'impunzi. Abo bantu ntabwo bari abarimyi b'amabuye y'agaciro, bari aborozi basanzwe, ariko bamaze imyaka 28 mu nkambi kandi bagiye bagabwaho ibitero ku baturage bo mu bice by'imbere muri Kongo, cyane cyane mu gace ka Uvira n'ahandi. Bakomeje kandi gukwirakwiza amagambo y'urwango yibasira abatutsi. Ku byerekeye ibyo byose nk'uko twigeze kubisobanura imbere y'inama mu minsi ishize, u Rwanda rwagumye ku mwanya warwo no ku bisobanuro rwatanze mbere. Murakoze nyakubahwa Perezida. Tutsis in the area of Uvira and in other parts of the DRC. On all these points, because we have been here before the council not long ago, Rwanda stands with the submissions we made before the council. I thank you, Mr. President. Nk'uko mubyumvira neza, nuko nguko Martin Ngoga ashoje avuga ku bibazo bikomeye cyane byakomeje kuranga uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko urwango rwakomeje kugirirwa abatutsi bari mu bice bitandukanye, yaba Minembwe, Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero rukaba rukomeje kugaragaza uruhande rwarwo, uruhande rubogamiyeho mu makimbirane akomeje kuba, ndetse rukaba rwasabye aka kanama ka Loni, iyi kanso, kitakwivanga mu rugendo aho ibintu bigeze aka kanya, kuko bimaze kugera aho bikomeye, aho igisigaye gusa ari ugushyiraho umukono, dore ko ubwashize bari bagiye gushyiraho umukono, Tshisekedi agafata telefone agahamagara intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zitabiriye ibi biganiro, zigashyira ikaramu hasi nizisinye iyo myanzuro. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyira imbaraga zose mu kugira ngo aya masezerano abe yasinywa, ubundi hatangire gahunda zitandukanye, harimo gucyura impunzi, ndetse na FDLR yamaze gusohora itangazo. Tukaba dutegereje ngo turebe koko niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakora uruhande rwayo nk'uko yabisohoye mu itangazo nayo ubwayo yasohoye. Ndabashimiye cyane bakunzi ba Pilot News TV.